Ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda News 24. Iyi ni ikiganiro uko biri cy'umunsi kigiye kugaruka mu makuru y'imikino ariko nanone ajyanye na politiki. Tugiye kubagezaho inkuru y'uko Paris Saint-Germain yamaze kuvugura amasezerano cyangwa kongera amasezerano na Visit Rwanda. Visit Rwanda ni gahunda ya RDB. Aya masezerano yagombaga kurangira muri sezo ya 2025-2026 ariko akaba yavuguruwe kugeza muri sezo ya 2028. Aya ni amasezerano yasinywe bwa mbere hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Paris Saint-Germain mu mwaka wa 2019. Nicyo gihe Paris Saint-Germain yatangiye kwamamaza Visit Rwanda mu bikorwa byayo bya buri munsi. Hanyuma aya masezerano uko yarateye bwa mbere asinywa nuko Paris Saint-Germain yagombaga kubona amaero miliyoni 10 kuri sezo. Aya ngaya akaba angana n'amadolari miliyoni 12,500 gutyo. Hanyuma nk'uko nababwiye amasezerano yagomba kurangira muri sezo ya 2025-26 ariko ubu akaba yavuguruwe kugeza muri sezo ya 28. Ayo masezerano uko yarateye nuko Paris Saint-Germain yambaraga ibirango bya Visit Rwanda mu mugongo, ku myambaro yayo mu mugongo mu gihe iri mu myitozo. Aya ni n'amasezerano yafashije u Rwanda kuko Paris Saint-Germain yashoboye gushinga ishuri ry'umupira w'amaguru Academy hano mu Rwanda, aho abana bageze kuri 400 barikiyemo. Ndetse muribuka ko umwaka ushize ndakeka cyangwa wabanjirije, ekipe y'u Rwanda ya Paris Saint-Germain y'abatarengeje imyaka 13 niyo yashoboye kwegukana igikombe cy'isi cy'ama ekipe y'abana afashwa na Paris Saint-Germain. Aya masezerano rero akaba yavuguruwe kugeza muri 2028. Igisha kiri muri aya masezerano nuko noneho mu ma ekipe y'abana bafashwa na Paris Saint-Germain bo muri Amerika y'amajyepfo, yongewe nabo bazajya bambara Visit Rwanda ku myambaro yabo. Ndetse no ku gikombe cy'isi cy'ama club azabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpeshyi z'uyu mwaka, noneho Visit Rwanda, Paris Saint-Germain izambara Visit Rwanda ku kuboko, ku buryo visibility ya Visit Rwanda izaba igaragara. Mu yandi makipe u Rwanda rufitanye nayo amasezerano y'ubufatanye twavugamo Arsenal na niyo u Rwanda rwabanje gusinyana nayo. Arsenal nayo ikaba ikorana n'u Rwanda mu kuyamamaza nyuma na Bayern Munich yo mu Budage. Hanyuma aramakuru tudafitiye igihamya nyacyo, ariko amaze minsi ahwihwisa kuva umwaka ushize avuga ko u Rwanda rushobora nanone kuzasinyana na Bayern na Real Madrid. Real Madrid ni club ikomeye cyane ku isi, ikaba ari nayo club ya mbere ifite ibikombe byinshi bya Champions League, aho ifite ibikombe bingana na 15 nimba ntibeshe neza. Uyu munsi Real Madrid mu kanya ruraba rwambikanye hagati ya Real Madrid na Arsenal nayo ifatanya n'u Rwanda mu kwamamaza gahunda ya RDB ya Visit Rwanda. Hanyuma aya masezerano ntabwo yaguye neza abakongomani kuko barirukanka batanga amafaranga hirya no hino ku balobiste kugira ngo amasezerano u Rwanda rufitanye na Paris Saint-Germain, Bayern Munich ndetse na Arsenal aseswe. Bahereye kuri Paris Saint-Germain ndetse hajyaho na gahunda yo kukusanya imikono kugira ngo bazayishyikirize Paris Saint-Germain bavuga ati urabona ko twabonye imikono ihagije, mushobora gusesa amasezerano n'u Rwanda. Iyo petisiyo
iyi petisiyo narindi kureba mu kanya, iyi petisiyo yabonye imikono itari mikeya, kuko kugeza ubu ngubu tuvugana iyi petisiyo ya Kongo yasabaga Paris Saint-Germain guhagarika amasezerano ifitanye n'u Rwanda yari imaze kubona amasinyatire 74,873, amasinyatire 74,873 niyo yari imaze kubona. Ariko ibi bibaye impfabusa kuko u Rwanda rumaze kongera gusinya amasezerano aza rugeza muri sezo y'2028. Iyi ni gahunda yarwanyijwe cyane ubwo Kongo yashinjaga u Rwanda ko ariyo yivanga mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain bwairengeje ingohe, ntibwabitindaho. Arsenal yo ku makuru dufite nuko yabimye na audience kugira ngo babonane nayo, ndetse na Bayern Munich. Ikindi kandi ya ma ekipe nka Paris Saint-Germain isanzwe ifitanye umubano mwiza na Qatar, kuko abanyakatari nibo baguze iyi club ya Paris Saint-Germain. U Rwanda rukaba rufitanye amasezerano, rukaba rufitanye umubano mwiza nako na Qatar. Muribuka ko Qatar Airways, kompanyi y'indege ya Qatar, kimwe na kompanyi y'indege y'u Rwanda Rwanda Air, bifitanye imikoranire kandi bikorera hamwe, byahuje imikorere. U Rwanda rusanzwe rufitanye ibikorwa byinshi rukorana na Qatar. Muribuka ko n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kiri kubakwa Bugesera, nacyo ni Qatar iri kucyubaka ubu ngubu. Rero n'ubundi byagaragaraga ko aba bakongomani bari kwikirigita bagaseka, nuko nguko bimeze. Hanyuma rero tutegereze turebe nimba amasezerano u Rwanda rufitanye na Arsenal n'azavugururwa, ndetse na Bayern Munich, ndetse nimba koko na Real Madrid izaza muri iyi gahunda. Ngayo nshuti bakunzi ba Rwanda News 24, ntako tuba tutagize kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, amakuru atari ivumbi, amakuru asohotse ako kanya, amakuru afatika, amakuru nyayo afite ibimenyetso. Ntimukajye musiba kudukurikira, kuduha like na share nyinshi. Hano niyo muzajya mubona amakuru yizewe kandi agezweho. Imana ibari